We are artist duo Barbara and Mar, and we are visual artists, and our concept is very much about digital and post-digital age. So we are working together since 2009, and I'm originally from Estonia, and Mar is from Barcelona. And yeah, our studio is between Tallinn and Barcelona, and well, we use a lot of technology in our work, and also we talk about technological age. So here in residency in Bolid, we are working on the project called Data Shop, and we are looking on the data age and what is happening with our lives in terms of having them a big part of our lives online, and actually big corporations using our means of communication and socialization for monetary reasons. So it's called surveillance capitalism, and since some period already we have been collecting and archiving our personal data, thinking about someone else also is doing the same without our awareness. So we decided to do a shop where we are selling our own personal data. So we are instructing on various sources like Facebook and Google Takeout and Visa and Fitbit, and also surveilling ourselves, and then making a product out of this data. So we are making cans, and yeah, treating kind of the work of art as a product. Durant la nostra estança aquí al Bolid, hi havia una part que era una part també col·laborativa, que havíem pensat fer un taller amb gent. Segurament la majoria que vindran són artistes, però bueno, era obert a tothom. I la idea del taller és donar coneixement d'aquesta investigació que estem fent, però perquè cada un vegi quin mapejar les dades que ell està generant, no? Perquè de vegades no són les mateixes dades les que generem nosaltres, que genera una altra persona, també per als dispositius que utilitza, inclús el cotxe que té. Avui en dia hi ha cotxes que monitoritzen tot el que tu fas, nosaltres no tenim un cotxe smart, com qui diguéssim. Llavors, també on vius acaba generant diferent petjada de dades. Si cada dia utilitzes la girobicicleta, està monitoritzant cada vegada que agafes una bicicleta i pots intentar obtenir aquests moviments a la ciutat a través del lloguer de bicicletes. Llavors, doncs, el taller el que es composa és de mapejar aquesta petjada de dades de cadascú, posar-ho en comú, i després el que cada un farà serà decidir quines dades vol enllaunar i farà unes dades personals de cada un, farà una llauna que posarà els ingredients que hi ha posat dintre.